Bia Kamal aner mala ken yam kana dial konti liang ka roisne neria ke jan gwasame an wala shanga badak ka pai diech ron kina dangro wide jan dangro wide diech bana rointin kon lat ka rudin ke jan gwasame bana keliang bana roich ka do badana naka kon kirma yadit duptin gon tinde koran ganga ka reading ni titi mi jirama jidit kanwa online TV channel donga jen changa nyam gaji ano bi channel me bi je go rajen wo gender subscribe der notification be alder je twain ko mete ka ler mi shi bare da sha mala shi be kaji gwada danen pay larech joban lingwasa me menen kono mene ano bana rach ka ta danen naka kon keje kirma yadit men dena lat kejan gwasa me gwasa naka kon ke jeme kirma yadit ngume de kon del ko lana laken rach komandana dong de gorin ganga je ko dor mi che beje long la yen dubdin kon de ganga je de yen ka let ka gang dan she gang dan kene de kontin dong ter ka kur ka nuare but gang dan ka gat kon mane kon gwane kon tin kontin cha kur sha je de lo men yam dong de kon lat kon nuare ala ne kon tin to dawich tin de dawine mite ka gwan wi kon no de ka ganga je me de ko ten gwada ci korta me shawo kwa kon targete gwada de ko tino de je gwich chet kan tama ngai kon no re wine kon ko kien te yune mistaten kit te UN teten dena UN protection dena je gor shit ke push dena de ka wore re kem toton ko de ka lwak de ka no gor ko antem critical time ko kon gwan no kwa mane kon gwan kon na kwa target la target di lat ke kirma yadit neten kon gore longa na kan wore ka gat kana man ala jen go no gwad dana de loy dan de jatine long mande loy dan dere jega long ajen gwa dana gore no ba ajen gwa target teten ngai kon ne siang ala la jin ala mala ko na go ne siang chenge nyide mite kar mengede ko kon nget kon gat kon mite mengede mi cha ju tyapten ya ja ko bloy de banywan an gwa de mo chenga korsi de luang chenga la che de luang en kirma yadit melade me ko kon weekend ka negde ka gat kon negde ka men wari naga dong tela dong wari jen do badan en jakaloy dan ka jet ka jelon ka jen do badan jakon ko ba bu loy dan ba pal ki bu kon nyan ka do badan de kon ngande kon lat ka je kuje mo de ne kon de ka ganko de ka unimis mite do de rande ro unimis ka je kuma UN we larno shine chanye gor UN protection sai gwan oder den wa de koten ka kwi gan de koten gor jeno bana famne kon bana ka protect ke bana ka gang mishi airstruck mishi happen nyok no gor jeno de ga de ka gang so na me kelm de kon larin tama gwada na ko kon shangane ane gwada te ke kema me de ga de koten no ka te UN protection teten so gwano de ko teten ko kon target dana kwa target ala gwada bumni jen ke ngwenen war so ngwenen war ba ko kon tuk jang ajen bi kum kirm yadit ba korbe ko la pala gwada dan shi ngaje no shinwar shi ko talwang ke ci ka talot bat ke jen gwada meta kan kon talot so bum kon so ko kuje mo gor jen wo de kon ro dan gang de kon chi man kon de kon kana ka yuan mitet do te border ngwan te geten de kon ne kon nangten but border dung Sudan beje na border wo ke Ethiopia tele rek de randa de na de ko chirme shanga je ne kana serno che kore che to ne me chana chaganak and then she civilian la she manakon che tandien che wo ka kem so na mo jaga na ko de kan te protection gwada me ngot pinya beje me dan ngai kono dong de pinde malder shudeten but kirme yadit te ka shabdo da dien melada chani ne ko ngeje no mishe doctor ma char mi charam mo chung rode kan je kel
jen jaga ja be jalong ne ko kiana kon ko de ne ke chiga thread ka ja ka chiga ne ri guje no kana ramadan jaga be cha dak ma char jen mo ko le yen ka jare wich ka juban tama so na me dara kel mera dien gwasa me mishi kon kan no don kan kon shiman kon kan kon kanang ka kemne ka gui kon no de kon kor mo de ne jalong no aman gore de na te ke ne te de we de kan guch ala shingwane ki ngwande kan we de kan gol ala we dan la we dien ke gwa dan gui ke jen wo de re nyal de ben ka ja de na te ke lookout post de na te ke messengers de na te ke radio ne tla na ren linga ke ko mi se te ke reng mi se tuok ba na mal jo ke baran jo re nyal ja we ne no mala jalat ke medan dong mala ene gui ke mu bene ko la gui ke ala na remodere ala mo ke troeni ke ba mo ke radio ne ke radio do to gwa re ro ki ne mi chire nyal mi cha jo de ling bna yar re nyal ja be ne re nyal mo ko ja be ne bna za ba warning mo ba jetup ano ala Nuer community should create a warning system look at posts messengers radio anyok bone that take a underground shelter medelat mi chire nyal cheben ano den are ne chot na ma chala regardless wel ko gwade dan ala mi shi na weto bogna ji ne kon la chal ke Palestine boken munaro chot pin ala do la lat ka ba pin ba mo ke ngade ba je mo ke shelter ke gwan munare en toten pin mi la kana ro da gwa ba mo dong de mo ke mitre to ngwan ko yo chang ke bogo yo no mo yo che duel ke le che bija chang ke o ja de gwa ba na o ken la ja mo ke de tek tiak cheten no mo la lat ke la underground shelter la lat ke la sebrum medena de ka ken ke de na de ka tek no mala tetin ko sienta mi jana ngaje no kor cha ko la tok na ka kon kere ne ale kir bane ngaje no meken kon chak te ke pa re me kon kere ne al chang re ne alen che de ye na ba de no kane ren kon dong de kule ye ka ken jang la chit ka kwar kon le che te ka long che te ka bo che te ka bom kane re kon kule te ker ke kir kwan wele na ka tege ten gwinye ken lora bang an koren tame ramatere dak reng machar ala Jesus dan dial chi gwide ni kana wol ka dak reng machar chi ke 2013 e jitok chi kana wol dak reng machar kana ne de kontila nuere hal de ko ngai kan no chi hal chi kan bundo ko no be jang bu ka gwadan tege ten so be ka yik fight back so jen ko yelen ta kwa kon le weekend kare ni al bu ko kon but de kon titi this alternative ki opportunity tende kon kalat den te ganay te guire rob gwada dan tiang ka wada te ne te re rob mo te gwada mo so mite ka jore nyal mi chaling ko jala be gwada dan ka tok tiang ka no boben ka wadar kala jola lingal jala be ka gwal mi changai ke ja na banai be perka bar me na te ga china tana jawich charel ga chang bok de je bok re nyal mo ne ko de bok bokar pg special mo bok ka tiang cha bok nan la bok ga tiak de chubo do mai de je chub de jenak anyong me mi chuben ka sang der tina dia baro de na toj den de jenir de jon do la chube either ko jen shanan long de jo do de chub mi ram go mi dong chi gon jen go bere nyal ba jenak so na toj anyok de me de ka use bon shigar pi jen de kon long kana ko de kana nak mi shinaro de realaka la gor jen ode na real ga la neti lene ala la de men che dia ngat kan kantin kon dial kon ko la nuer de na mission mo de ne la mi jen ba kon tu ka neti amra dien gor jen o bana gat kon bana ka ngech ka lia na ka kon e ja adena ga de ne ka ngeje ne di de ne ka ngech ano mi chire nyal che ben ngum de lel ko tam right now mi chire nyal be la na ngoje duel okay ka duel ya ba shu bung ne je ko jen ba ngaje no jen go ba shu niere je ka dei ka bu ka je ken so bu ka na nak duel but me go me dai dong cheran che de mal jaj so dong da ran de je duel che de ro do to ko do de ro to ko ma che de mal nen mi ti chira to re mat ka kala be chi de chi kan de ben ku de wi du so chi kan de ben ka ngada but me la de go mi chi nyal je ben bran ngoi ne je ngo je ka duel den ba duel ba shu bung wi de ti me sianen ka fan gak na ko fan gak ala dul wal kan tin kone kan ka jay ke ngade ke renyal ko ngai kan no na gwado mo en gwado mo ba ko dia jan la kan na let kan jang no
so then awareness then jetup ka gat kon ne dit ka do badan de ko nganga je mishi re nyal mishi bok gor kono ko mishi re nyal mishi bok jan do badan gore jano de kon linga de ko ran mat kon ne to kon lan wore politically and strategically so de ko ran ngech ke de ko ran mat ka politic ki lana ni lan wore ran mat lana de kon ro dan mat boko do badan de kon re nyal de kon ken nakaja ano la ne to goli chicken way kana luang kamade kana watch okay de kon yikte kanate de realaka of course already to kon kanate realaka chike jechen bor ano but gor kon ngane ke diene tingai right ka bu dor bi lok to be takel ka kanate kon lan wore bi ka right on behalf of the Nuer community chimwane de mo ta ka pardon ne menen la dung pardon ne jan nang na ne machine editan te dia talk to television Nuer ka lat Nuer wa yerwai ke bom shwa to dun shwa jelep so dar ko talk di no mo kon Nuer gor kon ban men gwa kel nyok men do dia na dong de koran ganga je che ko ken no cha jo na cha je ling da yik te gane te ko kwarin mobilize ke diaspora rar che ke US Canada Australia wona wi dia ko ken Europe tan kan dia so no gwa the moment na tena then banawo ka kan kwara kon go gene dong de jona de kan ning che ke me chalat ke US ka chalat ka Australia ka chalat wi dia ko ken even Canada so ken dia la ti ke de go long ken kon jana awareness dan go ke yom che ken yo kanaling yo okay anyok men dia social media awareness mite mi chelat gor jeno banaje post ko ba kula ngach ba ngaj win mon chukon be a bit bang we have to post anything mi chora lat be ngaj no men joka be ngaj ku me don kir me yadit la media ni ken ke kaini ken dial let ken propaganda they are spreading lies men be ngaj long tele media ka so Sudan me bro raja gwa ka kwi dan ko ne ko la Nuer ki kwi aspele ayo ki kwi en bon te ke against kiro mi jenu ko en ke mi jeram ngi ngola tok de loy dera je dalon ko media ne te bias is the lat keni nyang kind propaganda lies the spreading false information ke kwi Nuer anamo de kon diaran real ka kwi de so mi jeram la linka media ne tin kontere ke juba ngeden whatever you hear from them is all lies alaken let kepin kirma yadit let kepin kirma yadit la jugun ke tere no lala na me mi chana nak chicken blood so de kon awareness de kon atop ko online na me daro ko yendial ko de kon ngaje no do bi ndeno nyam ko ja okay monodien we need to raise fund to help displaced families ne kon dial content cha jojo ngwa de na kalok mete kon kayo ci la dan lat kana won so na me dara jan message de dan go de nyoga yekel ban nyo jom redien bi ataka mal bye bye